Alright. Kita live streaming again, you know. Gue sekarang live streaming vertikal dulu aja ya guys ya. Soalnya kemarin, wah jelek banget sumpah. Live streamingnya kayak bitrate anjir. Jadi ya, gue live streamingnya vertikal dulu aja ya. Jadi ya, nanti gue tenang, gue edit kok. Tapi nanti nungguin Suikodennya habis dulu. Oke, kita main RPG lagi. Ya kan, Legend of Legaia ya gitu sih bacanya. Kita new game aja. Disclaimer dulu ya, gue baru pertama kali main game ini juga. Dan info aja, kemarin terakhir streaming gue di Suikoden Tear Cries itu kena copyright. Nah gini bagus anjir, bisa di upscale bagus anjir kalau ini. Ini masih berbentuk fantasi. Nanti tulis di komen ya kalau misalkan kalian punya game RPG yang bagus lah. Terutama PS1 ya. Kasih tahu ya guys. Since the dawn of human memory, known as history, human lived together with creatures known as Seru. The Seru lived together with humans, always obeying them and making the human many times stronger than before. Kita hidup berdampingan dengan Seru. Seru itu apa? Coba. Ini kali Seru ya. When not worn by a human, a Seru look much like a stone figure. Oh iya ini nih. Seru nih ya. Seru guys, ini guys. Seru. Upon touching a human, a Seru change form and give that human secret ability. With a Seru, a human can lift object appear then itself fly in the air at will. Wih gila. Kalau kita kesurupan Seru, kita punya ability yang luar biasa ya ternyata. Seperti itu di game ini ya. Came to an end. Appearing from out of nowhere, the mist covered the land, bringing it to symbiosis human and Seru. Seru jadi jahat kah di sini? After the king became Seru obeyed human. Oh, Seru mulai ini melawan ini ya, melawan human, jadi nyerang manusia guys. As if forsaken by God, human civilization collapsed to like. Anjay, balik ke kota-kota ya. This who escape the best ability such inspiration. Baca sendiri ya, pause aja kalau ini. Capek juga guys bacanya. Pemalas ya, streaman pemalas anjir. Kok nggak 60 fps ya? Oh, apa karena streaming ya? BTW ini patah-patah nggak ya? Anjay, tangannya kotak-kotak. Oh, 60 kok guys. Namanya Van, mau diganti nggak ya? Biar tahu namanya aja, ceritanya. Oke, kita ini aja ya, nama. Tapi nggak seru guys. Kita ini aja nggak sih? Ganti aja guys. Masa jangan Mamet. Young Screw. Bang Jago.
Bang Jago, ampun Bang Jago. Hmm, baunya budajal katanya. Kocak banget juga. Unik gitu loh guys, game-game kayak gini tuh bentukannya. Jago, gue tau lu bakal di sini katanya. Mysterious Genesis Tree, misterius pohon misterius Genesis katanya. This is a thing place. You always like this tree. Kamu selalu suka pohon ini katanya. Besok kamu akan menjadi seorang hunter katanya. An adult, seorang dewasa ya. Where you praying for a successful? Where you praying for a successful? Where are you praying? Di mana kamu berdoa untuk, kamu sudah berdoa untuk ini menjadi hunter yang spesial, yang sukses gitu lah. Udah aja kali ya. Udah dong. Wah itu bagus katanya. Then I too will pray for your success. Dan gue bakal ini juga berdoa buat kesuksesan lu katanya. Welcome to Village Elder katanya. Jago, gue kesini juga mau nyemangatin lu. Tapi gue rasa I wasn't necessary. Itu artinya apa ya guys? Gue lupa lagi. You will be a fine hunter. Kamu akan menjadi hunter yang baik lah. I'm counting on you. Aku percaya padamu katanya. Dari dalam hatiku, dari lubuk hatiku yang paling dalam katanya gitu. Anjay. Oh di jalan nih. Wih bisa lu pakai ini. Ntar nih. Setting. Oh segitiga guys. Biasanya ada setting. Battle kamera, close. Normal apa far guys enaknya? Far aja lah ya. Battle select automatic command. Command directional button, X button. Coba ya, kita coba dulu. Field move. Nah, ini bisa run gitu. Field HP display, gradual display off. Udah lah ya, cukup guys. Udah. Status. Terus kita Jago, gua cinta juga. Cinta dia guys. Sebisanya dia cinta. Bring me back as souvenir. Minta oleh dia sama kita. Kita doa gak sih guys? Terus ya. This is where Jago lives. The memory statue. Mana guys? Oh di cave. Oke. Juno and my house. Lebih tua daripada Jago. Jago house. Oh ini rumah gua. Father Paul yang harus nenek. Udah cukup guys. Forget it. Kecil banget guys. Let's go. Ke atas guys. I was looking for you. Gue mencarimu Jago katanya. Kamu berdoa di ini ya, di Genesis, pohon Genesis katanya. It's about the hunting clothes for you to wear tomorrow. Oh dia mau ini. It's about hunting. Ini tentang apa? Pakaian berburu lu yang bakal lu pakai besok kata dia. What's hunting clothes? Is something wrong? I'm almost finished. Dikit lagi selesai lah. Tapi gua harus ngecek sesuatu. Measurement.
So can I measure one more time? Thanks Jago, you're so kind. Oh, dia nungguin di rumah kita. Oke, kita ke rumah dulu kali. Di rumah kita di kanan bawah ya? Iya gak sih guys? Soto sih gue. Hei, lah, lah bukannya dia di bawah ya guys? Mirip gitu. Ini rumah kita kan ya? Enak pakai analog ya. Tapi kadang-kadang nggak enak juga pakai analog. Getting late. What could he be doing? Kata dia. I'm sorry, May. That Jago, I wonder where he's wandering around. It's alright, my father hasn't come back from hunting today yet. Anyway, I shall be the one making hunting clothes for my brothers. Don't worry about it, Nene. I just wanted to help celebrate this special day for Jago. May, can I ask you something? Lu boleh nanya sama lu sesuatu. Apaan tuh, kata dia. May, apa lu ini ya naksir sama kakak gua? Langsung merah mukanya kan. Seganteng apa sih Jago? Ini itu kalau game jadul gitu ya, dibilang begitu ganteng naksir gitu ya, kita jadi berimajinasi seganteng apa karakter kita. Soalnya bentukannya begini doang guys. Ya anak zaman dulu imajinasinya ini ya kuat banget gitu, gede banget gitu. Makanya banyak yang halu. What took you so long? May has been waiting for you this whole time. You're always wandering around with your head in the clouds. Let's hurry up and take this measurement. Cia masih merah aja. Jago, hold still. I'll only take a minute. Wah, digrepe-grepe gitu. I knew it. It's gotten bigger since the last time I measured you. You're almost as big as my father. Maybe bigger. It's amazing how quickly boys grow. Alright, I'm done. Thank you, Jago. You're welcome. Miss Paul. Nggak mau nyobain game. Nggak punya ininya. Nggak punya konsolnya. Ntar lah, gue explore dulu game-game masa kecil gue. Kan dilepin naik ke konsol PS2 gitu. Kan siapa tahu pas gue mainin harganya jadi murah. Gitu. Gue explore dulu game-game yang belum gue mainin waktu gue masih kecil. Give my regards to Juno when he returns from the hunt. Gak facecam. Nantilah. Males gue facecam. Gue pengen aman, nyaman, sentosa bermain game. Gitu loh. Tadi suruh ngapain tuh kan? Did you thank May properly? Yes. Really well, I didn't hear anything. Okay. Lah terus kita, aduh tadi skipin guys. Apa nih? Terus apakah kita ke rumah May guys? Coba kita ke rumah May dulu ya. Nah, judul lab gue kan RPG Journey bro. Jadi kita petualangan RPG dulu ya kan. Did you come to see how your repos along? Yes. Oh, besok guys, besok. Terus kita rumah siapa guys? Gak ada event gitu kah? Nih game-game kayak gini tuh gitu guys, kita dilepas langsung gitu loh. Let's go. Grand Hall embarrassing long ago.
I was cleaning, I began to remember those days and suddenly started to cry. Someday, stop my again. Jago, you must promise to shop at my store, alright? Aki semua lu ya, lagi nggak ada pelanggan kan? Lagian ini cok, apa namanya? Lagian nih kota kayak jalan buntu gitu loh, aksesnya dari mana anjir? Coba lu liatin aja dari mana coba akses keluar. Nenek. Wah seru nih guys. Apa kita bisa menggila di RPG ini? Oh iya, gue kan pas nyoba ini pernah loncat guys. Dari mana ya? Wih iya nih dia. Ini apa ya? The sea carries a fresh wine from the down till dusk. The wind pushes back the mist. Today too. Gue mau naik kapal dong, nggak bisa ya? Ada ini guys, ada jalan, ya nggak sih? Yoi. Ya mentok cok. Jun stop bilang cok anjir, kayak sering main Mobile Legends anjir. You were a child when the beast appeared, Jago, but now you are ready for the hunt. Time goes. Do you want something today, Biron? Outside Dream Elm is a temple devoted to Byron. There's many warrior monk devoted to Byron, practice night and day. Okay. Tell me secret of fighting. Coba ya. No shortcut to success in battle. Constant training is the only way. However, I shall teach you a little secret. Use your spirit effectively. You will be unable to attack and be attacked, but your defensive force rise. But in the spirit, that's not all. In your next turn, you will be able to inflict more attack. I want to practice with you. Oke, kita latihan aja ya. Wow, latihan bertarung kah? Tetsu. Ih, lumayan bagus juga ya. I will show you how to fight. First, let's look at basic attack. Select begin. Oh, pakai ini ya. Next, select attack. Terus there are two attack modes, auto and command. Here select which you like. In auto mode, your attack are selected automatically. Really combine any command attack. Oke. Oh ini kayak ini apa sih? Xenogear. Iya nggak sih? Right, left, high, low. Ke kanan, kiri, atas, bawah. Kanan, kiri, atas, bawah. Terus next is how to use item. First select begin. Terus select item. Suruh pakai healing anjing. Begin. Young screw. Ih keren ya, gambarnya glow up skill keren guys. Select begin, spirit, begin. Menaikkan HP. Wih nahan bro. Last is about a hyper art move. Select begin. Next select attack. Hyper art is the accurate entering command mode.
enter. Oh, in the order of, atas bawah, atas bawah atas, atas bawah atas. Udah, seriously? Lah, dia lagi. Iya benar. Tidak ada di Android. Tapi bukannya ada ya Valorant Mobile ya? Valorant itu mah ini deh. Siapa namanya? Saingannya PUBG PC itu apa? Lupa gue. Fortnite. You did well. That is enough for today. Well, what else? Udah cukup lah, forget nothing particular. Suruh tidur gak sih kita besok, coy, di airbag? Oh enggak, emang suruh latihan, coy. Dibuka juga tuh gerbang. Oh ternyata itu satu-satunya jalan ya. Oh para pemburu balik semua nih. By golly, they were gonna a long time. My father is back. Gua tahu banget ini nih pasti. Welcome to the club ya. Yeah team. Bapaknya bener nih. Oh gua kira gue nedai anjir. Oh, gue nedai gak sih nih? Oh shit. Ganteng banget muka anjir. Is that it's Juno. Wah. Ada gua di situ, guys. Father. Ih, kok nggak 60 fps ya? Emang game settingan begini kali ya? Ada game yang di setting 60 malah cepet-cepetan, guys. Kayak di fast forward. So sorry, May. Kalau tadi gue searching ini ada di Steam juga. It happened so quickly before we knew it. The mist came earlier than usual. Nggak patah-patah kan? Kok kayak patah-patah gitu tadi. The mist came earlier than usual. Jenna was attacked by the Zero monster. Mungkin waktu saya harus jelas kemana ya. Oh gitu. Coba kita aja lihat guide dulu ya. Ntar aja kalau udah pusing banget. Father, wake up please, open your eyes, Father. No, don't leave me all alone, Father, please don't. Oh please. Come on. Akhirnya kata si Bang Jago kita ya. Akhirnya gak punya mertua nih, bisa nih kita macem-macemin nih kan. Here's so much I can tell you. The mist always take away the people we love. I hate the mist. Tell me, Father, will we always have to live in fear of the mist? Masa kita harus hidup terus di dalam ketakutan, di dalam kabut gitu katanya. When will we be able to go outside the village safely? Kapan kita bisa keluar desa tuh dengan aman gitu? Kapan bapak, nenek, anjir, anak kecil namanya nenek. Ntar gede dipanggilan nenek gitu. Father, Jago, don't worry about May. She's calmed down considerably. It will be the dark soon. We'll stay here with May, so go home and don't worry about her. Kita jangan ini ya, jangan terlalu kelihatan horny banget guys sama May. Jadi kita trying to be cool dulu ya. Alright, please look after her ya kan. Artinya adalah oke, tolong jagain dia ya. Good, then be careful on your way home.
Be careful, bentar nih. Hati-hati berarti artinya ada yang gak hati-hati nih. Be careful gitu. Ih, padahal cuma nyebrang sini doang ya. Maksud gua, tuh. Kenapa nggak kita lihat sini nih, sela-sela sini, naik sini gitu kan. Udah gitu dibilangnya hati-hati lagi. Bahaya banget tuh nenek. Orang deket banget, tetangga loh kita. Ini bapak kita bukan sih? Kayaknya bapak deh. You look sad. I understand you know what's a kind mind. Soon the mist will come. You must be tired. Do you want to rest? Tadi dulu. Oh, you're back. You know what's such a gentle person. May is all by herself now. She must be lonely. So be nice to her. Lu kayak pengen banget kakak lu pengen punya kakak cewek lu ya. Hey, look sad. Iya pak. Sedih lah pak. Gebetan gua. Apa sih kalau anak sekarang bilangnya bukan gebetan, wah keras aja, keras. Keras gua ini. Bapaknya meninggal, jadi dia bapaknya sakit, kayaknya ada ini nih kemungkinan dia jadi yatim. Jago, wake up. Wow. Can you hear that sound? Jago, wake up. Wah, kebo juga nih. Are you awake now, Jago? Listen carefully. That's all. Wah, apakah ada seru, guys? Jago, will you go take a look for me? Yes lah. Sebenarnya nggak mau sih. Cuman trying to be cool aja. That's a good shot. But hero back at the first time sign of danger. Oh shit, kita disuruh keluar bro. Di mana tuh Nyet? Oh sini. Nggak bisa lewat. Apa nih ini? Bro. Wah ada Titan kah di sini? Titan. Lucu ya. Kenapa kepala desa tuh selalu bentuknya lucu anjir? So you came to check on the wall, did you? Village. This wall has protected enemies for over 10 years. Village. Ini kayak Xenogear nggak sih guys? What's one on this dead? Oh shit, seru kah? Beautiful creatures, you human. Oh bisa ngomong mereka ternyata. Of a shadow, pathetic human. Wah. This rotted place. Insect. Zeto anjir, preketek. Wih, mau dilawan. Wah, kayak kuat dia, guys. Oh, mau di lah kanan. Anjir, ternyata ada cutscene juga, keren nih. Game dulu loh ini 98. Gonna die, bro. Berthold? Ya. Enggak sih, maksud gue kan Miss itu kan bisa terbang itu ya. Maksudnya nggak bisa terhalang karena tembok juga. Kalau selama ada udara terbuka pasti masuk ya. Kenapa mesti di tembok gitu loh? Kadang logika game gitu banget ya. Oh shit. It is time zero follower. Apa destroy that old azure of a tree? Tapi nyala nggak sih itu? Tapi nyala tahu pohonnya. Ya, they gonna die dong. Kuyang anjing. Kita tadi apa guys? Kombonya guys. Atas bawah, kiri kanan. Ini kayak Xenogears nggak sih berantemnya guys?
7 doang nih, serius nih. Woi, 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 bahaya nih guys. Kok nggak gonna die sih guys? Kalau auto gimana? Coba. Ih boleh sih anakan auto gak sih guys? Oh spirit guys. Gimana sih? Gue belum ngerti guys. Somersault. Ini masih nyerang anjing. Hey, come on, man. Let's go, guys. Auto aja lah ya. Gue belum tahu, guys, kombonya. Ih, gona deh nggak sih tuh? Set, masih nyerang aja nih orang. Somersault tuh rumah. Naik level kali, Bang. 15 gold doang. Terus ini bisa naik level nggak sih guys? Nggak bisa ya? Ntar gua grinding gini. Weh, sakit banget cok, sumpah. Soalnya gua nggak ngeliat level dari tadi loh ya. Wah, harus cari-cari combo nih guys. Anjir sakit bro. Sakit banget sumpah. Demikian sekilas info anjir. Tahan bro. Makan tuh Somersault. Gak ada level guys. Oh, nyelamatin Ade dulu gak sih? Skipin dulu ya. Wah, kita disuruh ini. Weh, boleh grinding nih guys. Asik kita di ini nih. Bersihin dulu gak sih?
Wow, ada monster juga ternyata. Gobu-gobu. Anjing, apa yang diculing anjing? Ya. Wait. Sabar, bro. Jangan kabur ya, please. Itu healing item paling berguna buat gua, bro. Guys, terus naik levelnya gimana, guys? Lama banget lagi loadingnya anjing. Masih level 1 anjir. Next level. Oh, dikit lagi guys naik level. Heal dulu deh. Dari level 1 banget anjir karakter kita. Grinding dulu lah ya. Kayak kita disuruh ke bawah deh. Apalagi ini anjing green slime. Sakit anjir. Weh, dia juga sakit anjir. Naik level dong. Kita lawan dulu deh guys. Disuruh bersihin gak sih? Wait, 12 doang bro. No, sakit. Wah, ini yang sakit anjir. Masih kuat lah ya guys. Cik, masih hidup aja. Grinding dulu guys, awal-awal ya kan. Heal dulu bergratisan. Bentar guys. Levelin 3 gak sih?
Levelin 3 nggak sih guys? Levelin 3 lah ya. Lah kok nggak hilang guys? Perasaan gue udah lawan dia dah. Oh emang ada guys. Wah ini bahaya nih, dia suka nge-stealth. Wah gila 16. Damage gue banyak nih bro. Aduh dia nggak steal lagi cok. Weh sakit banget sih. Sakit guys. Kita harus ke bawah nggak sih? Oh kesini dulu deh, cek dulu ya guys. Primus is here. The serum monster will come to into rim on. Aduh ini apa ya guys? Wah kalau yang ke atas aneh sih. Kayak gue disuruh kesini deh guys. Bener gak sih? Wah lawan flame lagi, diambus lagi. Wow. Ini masih kecil mah, semua dilawannya aja. Nggak ada dapat sesuatu nih. Kayaknya nggak dapet nih. Kayak gue harus kesini deh guys. I was all alone. Siapa ini guys? Very warm jago, go ahead touch it. Jago gently touch the trunk of the Genesis tree. Something speaking softly to Jago's mind. Are you not? Apa nih? Kristal gitu, kayak main Crash Bandicoot anjir. I have read your. I'm speaking to your mind. I met Meta namanya. Raseru. Inside this Genesis tree for someone like you, Meta. I ask you, Jago, do you wish to save your people from the mist? Yes. Good. By combining our powers, we will rid the whole world of the mist. Let us pursue the same destiny as human and Raseru working together. Yes! Go open your mind, feel my presence. Nya di tangan langsung. Because the mist is killing the Genesis tree. Mati nih. I'm too weak. I need the life force of the Genesis tree to be strong. To revive the Genesis tree, we need the power to change destiny. The power of human spirit. Hurry, assemble everyone here.
I don't care. Terus kita kemana nih? Waduh, lawannya langsung ginian bro. Ada meta cok. Aduh, percuma. Nambah sakit gak sih gua? Atau perasaan gua aja guys? Vegan ada ya bro. Gila, tambah sakit gak sih perasaan gua aja guys? Kayaknya ini perasaan gua aja deh. Aduh lama nih calon-calon males grinding nih kalau lama kayak gini guys. Woi, kamu Mei masuk. Halo Valeh. Genesis 3. You and the Raseru are our last hope. We entrust you with our life. Everyone, we must pray together. Anjir, pemuja pohon hijau anjir. Doanya gimana coba? Bismillah gitu dong. The power of prayer is strong. Now's the time, jago, go to the Genesis 3. Oh shit. Jadi suruh sini guys. Back in Genesis 3, remember the instant the heaven and the earth were born. Jago, you too must pray. Good. Harder, pray harder. Wah gila, kita disuruh nyembah pohon coy. To revive the Genesis 3. Open your mind. Pray hard. Kenapa kita sendiri yang warna merah? Oh kita yang terima guys doa-doa mereka. Basically ini loh, mereka nyembah kita kayak. Tetap aja dikasih ke dia. Jadi apa? Pohon kurma ah. Jadi bedawan bro. Silau. Oh ngilangin monsternya sama kabut ya. Semuanya nih dihilang nih. Tamat dong. Semua hilang mah. Thank you, thanks Jago, and the people of the Genesis 3 has been revived. Genesis 3 has the power to drive away the mist and to make a Raseru like me stronger. The mist has Jago terus pause aja ya kalau mau baca ya. Anjay. Kok don't worry, he's just in a deep sleep. Hope is will heal. He must be dreaming about something nice. Jago. And our friends,
hateful face of Zero look their life from them. Oh iya betul itu wah gonna die. The God of the sea, we entrust their body, villagers good friend, our leader, our great leader, on your sacred wings. Take a noble soul of our friends to the valley of Noaru. May their soul find peace and eternal happiness in the distant valley of Noaru. Dia nyutin ini. No ini ya, no offense ya. Kalau di ini ntar dimakan ikan nggak sih? Ini gue penasaran aja tahu. Sedekah ini kan jatuhnya sedekah bumi kan. Kasih makan megalodon. Udah dorong ya, ngapain lagi, kocak. Bapaknya jadi goneda guys, jadi dia yetim ya. Udah lu mau nggak punya bapak baru, nah bapaknya tuh ini bapak gua gitu, jadi kita intinya mah merit. Bye bye lu anyut, berenang kagak. Silent saya ditulis anjing. Gila dia mereka menuju Grand Line guys, mencari One Piece. Burung apa sih yang di pantai? Burung celepuk gak sih? Genesis 3 and Raseru, we had some pretty important things here in Ra Elm. Jago, except thanks to you. You were truly courageous, and I thank you again. However, it's about our precious May. Her mother may still be alive inside the mist. Oh, masih hidup mahnya, cuman terkurung di dalam kabut gitu loh. If you have pity on May, then rescue her mother. Terus kenapa ditanggung jawabin ke kita gitu? If you say yes, I'll tell you the rest of the story. Will you do it? Sebenarnya gue nggak mau sih, bukan urusan gue, cuman ya udahlah, kita berlagak keren aja. Even May doesn't know this, but May's mother, Maya, used to work at Byron Monastery 10 years ago, the mist came. And naturally, we lost all contact with her. As for whether Byron Monastery itself still survives in the mist, unfortunately, no one knows. But Maya is May's only surviving blood relative. Oh, Maya adalah ini ya, seseorang yang punya hubungan darah yang masih hidup lah ya, ini bisa berhubungan darah dengan May. With the Raseru, I'm sure you can make it to Byron Monastery. Ini jangan-jangan cerita utamanya cuman kita nyelamatin Maya doang lagi. Lucu juga sih. Iya gak sih? Lucu aja gitu. One more thing, jago, keep this a secret. Soalnya gue belum pernah main ini guys, jadi ya gak tahu, nebak-nebak aja. Udah nih, kita ke May dulu gak sih logikanya? Daerah kita berapa? Wih, full lagi. Kita bisa ngeliat dari sini gak?
kita balik guys. BTW baju kita belum ini. Ya Allah, turun lagi. Ini berarti gue nggak nge-heal di sini lagi nih. Ntar dulu guys, gue nyari si ini dulu, nggak ada ya. Tempat apa guys? Tempat belanja ya. Oh kita bisa beli cok. Thank you aja. Wah nggak ada item sama sekali bro. Duit gue 4600 ya. Cukup lah kita beli guys. Hah? Nggak cukup. Aduh ini nggak cukup lagi guys. Grinding dulu kali ya. Oh ini nge-save guys. Save dulu deh boleh. Gini dong banyak sepannya. Terus wait jago. Bajunya diganti gak? Ngapain kita beli dong tadi? Comeback jago. Oke. Wait for me. Enter clothes. Boleh. Kudu grinding dulu nih guys, grinding dulu ya biar keluar ininya gede gitu. World map kah? Ini nggak bisa lari banget guys. Ada monster kah di sini? Monster kali bos. Bang damai banget bang sini bang. Bang butuh monster kali. Nah ada ternyata guys. Makin sakit kan lu. Kenapa nusuk kagak ditusuk anjing? Duh 9G doang anjing. Cismoy banget gua. Guys explore dulu gak sih guys? Sepertinya ini buntu, nggak ada lagi. Tapi boleh guys 3 dimensi. Biasanya kayak gini
8 bit bro. Kita ya sampai dapat duit dulu ya, 200 ya. Wow. Ternyata nggak ada magic nih guys. They gonna die bro. Wah sakit juga dia. Tangkis bro. Oh shit. Gak mati-mati. Karena sampai beli aja dulu gua mah. Cukup nggak sih guys? Cukup lah ya. Cukup kali ya. Coba cek dulu. Belum apa-apa udah balik anjir. Aduh loading lama banget anjir. Males banget nih. Kemarin Suikoden cepet guys. Suikoden Tear Crash makanya demen gue. Wow. Wow. Warrior Boot 400 bro. 400 coy. Mahal banget. Adakah cara cepat untuk ntar aja kali ya? Kita maju dulu aja kali ya. Susah di sini ngumpulinnya. Duitnya semua buat jalannya ini BTW lama banget nih. Itu ada pohon jatuh apaan ya? Aduh nggak gitu guys. Wih, tahan lo bro. Tiga ada ya bro. Aduh goldnya cuman 3 bro. Gimana mau kaya nih? Aduh. Nah, ini bisa diinin gak sih guys? Nggak boleh masuk ya? Udah datang coy. Ada yang ngamen lagi depan rumah. Apa nih guys? Terus
Kecil. Ini bisa nge-heal? Nggak bisa guys, cuma gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang anjing. Itu tempat apa? Nge-heal. Wah, bisa grinding di sini. Boleh. Oh, berarti tadi ada lumber gitu ini berarti guys, bisa buat ini ya. Kita grinding dulu ya, sumpah. Sampai 400 saja. Ini ada lumber ini loh, guys. Ah, ini lama banget ya. Damage 9 doang. Ini tuh yang kecil duit dah guys, sumpah demikian dah. Lah, bisa naik anjing. Walah, cuma begini-gini doang. I feel fly. Kok ada Rasel ya? Jangan auto dong. Aduh, dia nyerang duluan lagi. Yes, 400 ya guys. Duh, jauh banget lagi anjing. Jauh banget, cok. Maksud gue biar enak gitu loh guys. Jalan tuh udah gak ada yang pikirin ya. Makan tuh 65 bro. Sial. Tiga 13 nih lumayan, tapi susah banget ya dapat duitnya ya. Metode dapat duit di sini tuh gimana guys? Kita bisa ke sini kah? Gak bisa, cok. Susah banget nyari duitnya, bro. Oh, apa harus gue grinding lawan itu ya pas awal-awal? Ya udah skip dulu deh. Weh. I'm gonna die, bro. Auto aja lah, bete.
duitnya sulit. Aduh 700 lagi guys. Sama jalan aja ya. Udah deh, nggak apa-apa kita lewatin dulu. Nanti mungkin di tempat lain ada kali. Kita heal dulu, habis itu lanjutin lagi. Gobu gobu. Tuh kak, bikin somersault itu gimana ya? Kayaknya ada di ini deh, combo-kombonya deh guys. Ke sini dulu aja ya, heal, habis itu cabut jalan. Bentar guys. Bikin rat scare dulu. Kita udah minum anjir, ngapain lagi? Yuk lanjut, progres dulu lah. Tangkis bro. Grinding. Gak ada apa-apa lah ya di situ. Wah, kita masuk kabut nih. Wah, nggak bisa, harus tutup guys. Harus ditutup. Drake Castle. Dar, itu cara ke kanannya. Oh ini. Oh ini yang buat kabur itu ya? Ya guys sih guys. Oh shit. Masih ada monster di sini. Aduh, ada dua lagi nyet.
Wah sakit anjing. Wah ini sih grinding dulu guys. Nggak bisa nih. Wah sumpah sakit demikian. Weh nggak bisa ini. Kuat lah ya guys. SP nya gede nih kayaknya nih sini nih. Kuat nggak sih guys? 76 kuat lah ya. Naik level sih please. Wih 36 cok, gede. Karena 2 yang lawannya. Wah ini sih kita keluar dulu guys, nggak bisa. P400 aja deh kita grindingin berarti situ guys. Jauh banget lagi anjing. Aduh kenapa masuk sini? Aduh kejauhan lagi bro. Duit gue berapa sih? 300 sedikit lagi. Apa diluarin aja ya? Aduh 2 cok. Aduh nggak kuat, heal dulu lah. Aduh di steal anjing. Enak aja lu. Please dapat banyak sih. Yes, 25 guys. Duh berapa lagi nih? Duh numpang heal dulu ya bang. Beli item nih bang. Mau nyari ini gak sih? Combo guys. Ntar mana ya HP gue satu lagi ya. Ntar kita cari combo kali biar enak. Combo attack legend 11 aja. Oh play gaya. Oh shit.
Waduh, ini harus diapalin ya. Bentar guys, ada lift combo nya nggak sih? List combo maksud gua. Ah, summer assault. Atas bawah atas. Oh gitu. Oh, nemu dong gue itu. Wah, ini loadingnya lama banget anjing. Coba ya guys, kita combo atas bawah atas sama assault guys. Atas bawah atas. Gila. Wah, seru nih kayak gini nih. Bentar ya, bentar. Wah, pakai apa tuh? Oh, pakai apa nyet? Kok masuk lagi sih? HP gue kepake ternyata tadi tuh. Oh iya. Nggak apa-apa lah ya, kepo guys. Coba grinding kiri kanan kiri. Katanya ada guys. Kiri kanan kiri. 18 AP semua ya. Kiri kanan kiri. Yoi, new art. 103 bro, sakit. Coba ada lagi kah? Bawah kanan atas. Bawah kanan atas. Sakit bro. Ada lagi kah? Ada lagi loh guys, keren. Kan masalahnya MP gue, AP gue cara ngisinya gimana guys? Pakai apa di sini? Tapi bagus sih, biar masuk akal, nggak kayak asik apa Xenogear. Boleh guys, kita cobain satu-satu ya. Atas bawah kiri. Atas bawah kiri. Aduh, nggak ada rasanya cok. Karena bawah ya, power punch. Kiri bawah. Kiri bawah. Duh, bawahnya nggak kena sih kata gua. Seru deh. Cross pick 24 AP. Wah, ini harus 4 bro, nggak bisa. Wah, udah cuma segitu doang guys, nggak bisa lagi. Cara ngisi apa itu gimana guys? Apa kita harus kayak tadi tuh?
Ntar kalau ngehil ini gimana? MP doang, apanya kagak ya? Oh iya, kakaknya harus ini deh. Harus spirit gitu gak sih? Nah, ini kita cek kiri kanan kiri. Oh meta. Kiri kanan kiri. Aduh dia nge-steal lagi, Cok. Bawah kanan atas. Nanggung ya guys. Ntar dulu. Kita 400-in dulu, terus itu belanja deh. Oh, udah 400. Udah 400 guys. Oh shit. Apa sih? Gue mau ngisi dulu gak sih guys? Ngisi dulu lah ya. Coba, gue belum tahu cara ngisinya apa ya guys. Spirit ya. Wih, ngisi apa cok? Coba ngisinya sampai berapa? Boleh. Pukul biasa aja gak sih? Aduh, dia pakai gituan lagi. Baru juga ngisi anjing. Seru nih. Combatnya seru guys. Yuk udah 400 nih duitnya. Kita belanja dulu. Habis itu heal jalan. Ini kelamaan sih guys. Slash kick lagi. Gak bisa dihindarin ya, apa ya? Kalau auto boleh sih, unik nih, unik bro, unik. Nah, oke, kita belanja lah.
Kok musiknya kayak Siko dan satu ya. Kill Amulet. Duitnya nggak cukup. Untungnya gue grinding dulu anjing tadi. Udah. Bismo udah habis ini. Untung dibantu sama si ini sih, si nggak bisa nge-heal nih bang. Yuk let's go. Kita belum progres nih guys. Save dulu nggak sih? Salah guys, save dulu guys. Biar nggak gonna die. sorry bolak balik nih. Euk bolak balik Euk. Tempat save-nya lucu banget ya. Yuk let's go yuk. Item gue butuh banget sih. Oke berarti kita harus tahu timing ini ya, pakai spirit ya. Oke, 11 doang damage ya bro. Gila tangannya keren juga ya. Gue kira bakal kotak-kotak gitu loh. Lanjut gak sih guys? Lanjut lah. Auto aja lah. Aduh, iya pakai hyper elbow. Wow, sakit banget anjing. Karakter kita masih sendiri soalnya guys. Karakter masih sendirian. Tahan bro. Wah racun ya anjing. Wah racun cok. Bakal hilang gak sih? Apa kena terus? Hilang ya guys. Metanya kok satu doang guys. Wih anjir kabutet tebel banget. Ini masuk aja yuk. Oke, kita ke Drake Castle. Nah guys, kita lihat kiri aja. Serem banget ya.
One open sunrise. Oh shit. Wow, wah ada dua lagi. Weh, nyet sakit banget nyet. Jangan auto. Jangan auto komen bro. Pas kelihatan. Aduh di belakang lagi. Apa itu? Meta bro. Coba ya. Loh. Oh gitu caranya guys. Gitu caranya. Ntar itu pakai MP kan pasti. Oh iya. Aduh ada dua lagi guys. Ah, kok ada orang guys? Ini apa anjing? Drive away the mist. Oke. Ini apa guys? Apa sih? Aduh, tahan lagi ini. Weh, tahan kali bos. Wow. Gak masalah, darah gue mau habis guys. Ntar gue mau ngecek dulu ya. Ini apa sih? Oh, sunrise. Kayak nggak bisa ya. Kita harus kesini dulu gak sih? Shit.
terus bawah atas. Sial. Mati ya. Let's go. Tahan kali bang. Apakah kita kuat guys? Pasti ada bosnya di sini. Lightning guys. Terus kemana anjing? Maybe tonight will be the night. Wah ini gak bisa sih. Harus grinding sini. Grinding sini guys. Ini harus grinding guys, nggak bisa. Kita tahan dulu aja nggak sih? Nggak bisa, ini harus grinding ya sumpah. Habis mulu ntar itemnya. Kita grinding dulu aja. Main tipis-tipis aja nggak sih di depan. Salah cok. Oh, taruh guys. Bisa nambah lagi gak sih? Wih bisa. Oh ini bisa nih guys. Oh shit. Coba ya. Nih yang 4 nih guys, cross kick, bawah atas. Salah nih. 1, 2, 3 atas. Coba ya. Ke ini dulu lah. They're gonna die bro. Oh gitu caranya. I know that. Cari lagi yang baru guys. Kiri kanan atas kiri. Wah harus nahan lagi dong. Apa tadi? Kiri kanan atas kiri. Satu-satu aja ya kita cari.
Sial. They're gonna die, bro. Kita grinding aja kali ntar malam ya. Aduh guys, berapa lagi sih kita butuh? Next levelnya 2000 anjing. Iya malam grinding deh kayaknya. Seru nih awal-awal ya kan. Sembari nyari material yang ini. Kepo gue guys habisnya. Coba nih. Aduh ada 2 lagi. Salah. Atas bawah kiri. Kenapa nggak bisa dipilih aja ya? Atas bawah kiri. Koretemo scary re. Wah harus ngumpulin ini gak sih duit buat ini guys. Gak apa-apa lah ya, kita mulai lebih lama supaya ini aja guys, supaya oke OY lah ya. Ini sih nggak ada tempat save guys. BTW duit gue berapa? Harus banget ngeliat di sini nih. 200 cok. Gara-gara belanja doang anjing. Kometa sih. Atas bawah kiri. Combo yang nggak boleh ada bawahnya nggak sih guys? Iya bener-bener. Combo yang nggak boleh ada bawahnya bro. Gitulah intinya. Duh mudah-mudahan nih harga item murah-murah ya. Gue gigit kalau mahal anjir. Butuh healing item sih gue. Curang ya gue ngeliat ini ya, walkthrough ya. Nggak walkthrough sih jatuhnya itu. Oh cepet doang coy. Cuman bisa beli 2 doang anjing. Ih sumpah ya.
Gue mau nyetok ini sih daun sih guys yang banyak. Alright, mungkin segitu dulu aja streamingnya. Nanti malam insya Allah kalau nyantai gue mau grinding ini guys, duit. Oke, terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.